Iyang okay palipon malan mo narakso pon pe yung wawn ki sanan kan ko nukan ko na nalang ko nan kanyay ko wawn choro rang sa pamachay kop na pangyawn kop na speaker and legislature sa kop labalabakan nan panyay chiya momot sa government to chon pon pe yung sab pechuan luka kuran karasong nan sa pamachay Rohngen Rahnwet ngay sa ni Nicolas maban pechuan kalale kukurakan Hau tapan sa pamachay Rohngen Rahnwet. O iya cara laban sa pamachay Rohngen Itita hen Carmen C. Cantor ang Assistant Secretary Koreang Vice Te Poy and Sapis and Matson Kasido. Men kapasa mapitokan sila ng kapinsaleta sa mga kubitay sa tumaw o kapayo sa pamachay Rohngen Masalangan Ponte. Kayong rong sa Washington nanway na Amerika, nima sa isa kayawan bariya katriya isa kriyaw, White House pa kaya kiaray, hinang niyang and nominate tiyata, Carmen C. Cantor, kwenuya Assistant Secretary, Hong Pelian, Insular, o International Affairs ang Department and Interior. Nomination kay Tita Watch Pacholongayan ng U.S. Senate, Puiranan Pachumancho, o apali nintuan mo ka na. Secretary ng Interior, Tep Helen Pachuan may Railway Cabinet, Pachuan Solar, o International Affairs via Waykay, met kasama ng Amerika, o Railway Kay, met Pachuan naman minimin sa latap, ni Eukiyang United States ki Hamiya Street te patapa ni upana wan kupana wang raman ang sawas pantato kanan Pacific Watch kaya kan Carmen C. Cantor pachawan chungalan ki sangnya uya diplomatic man o pachawan wewe ki wasakan wasawas karos na anan ang kapalakan maporata sa climate change te wakwak taklan nan wawang project kan ang penyan infrastructure te kamaulan chochon tatongkan wananan kaita te kamaulan economic te penyan way ang ewewe kan Carmen Pachuan chumalin kubuko chocho kay may senior executive service o metruya hempel sa talan yuwa sa way na pesam mawasa nga Pachuan pukokay ng Department and State may Executive Director and Bureau Educational and Cultural Affairs o Bureau and International Information Program Executive Director and Counter-Terrorism Director and Office in Civil Service Human Resources Management o Pilwiyat Deputy Director ng Rescuement, Examination o Employment. Carmen Pilpachawan nga Director ng Office and Civil Right for the Foreign Agricultural Service, Director and Office and Equal Employment Opportunity ng Federal Maritime Commission, 5 na sa Aleti Asungal, PA, sang University in Puerto Rico, Master Degree TMA, sang Inter-American University of Puerto Rico. Assistant Secretary ng Insular o International Affairs o Office in Insular Affairs, may pukoki apali ang Secretary of Puko ang wasakan mauya Insular Area, Miyangaki, American Samoa, Commonwealth and Northern Marianas Island, Guam, o Virgin Island. Pinihan sa Wacha Pilpukoki, o apali sa wasakan me Pachoyang Waykan, me Pachapan Free Association State, they know, and minimin sa letak sidu menyay,
Federated State and Micronesia, Pesam, Republic and Marshall Island, Noramay, o Republic and Palau. Korea sa palmachay Rohngen Rahnwet soben was Copa Metsan ng Guam, Sinamay o Micronesia. Soben was Copa Metsan komokit poy-poy, enaray chungal sabi sa Wayne Guam o Wayne Commonwealth and Northern Marianas Island kasipan. Karapan komokitan poy-poy watch, kosam ni kampan watch aray pan, katayala ray sabi sa kan o kamawla na ray chungal, wasan sabi sa kan mo kanangan kamawla. Nanimel magkampan watch katarang ni ray customer kan ni ray naramasakan ni Tisan Pariao kasaleta. Memetsan pan kamakit poy-poy hong aray chungal sabi sa Guam o Sinamay o pan chapta ni Senwari and Pariao katri sa Kriyaw. Hong Guam o Sinamay container kan pan Pachola to kola palkapi o palmasapan komokit poy-poy. Riyo buki limay sak niyo container. Chala sido buki limay sakang incher motor container. Chala limay sakang stosa. O chala riyo sak limang ang arsental korko. Kalau plan poy-poy ka ng Micronesia. Chapter ni Pepori wano. O yan tuwan kasantikan, chala riyak ko yung container में peach riyasak, chala slip ko yung container में peach paisak, pan pachola pel kapi, chala slip ko yung container में pan pachola pel mesa, chala limay sakang men takatak te oran na sapakan, o chala riyasak limaw ang arsental korko. Nanimay may matsan katalang nairay customer kan tinairay laramasakan, Epil ko sa iya, magkasan ka makatan poy-poy catch. Ana-ana ko rin ka, kolokol to yuya sabisan, maaw away ka. Company and matsan pinropoch kita kasaleta. May aray net income to poy-poy kasaw sanger tala. Million of ko na isa kriyaw, na second quarter ang na third quarter tala. Million Riyak wali saksido. Petex pilpan, komoktaray poy-poy, sapis. Nanchapin pan watch pan komokit. Petex pan kalapla aray shipment rate kan, ang shipment ng US, Alaska, Hawaii, Puerto Rico, o US Virgin Islands, nan-pungan US o Canada. Kasiluan sa palmachay Rohngen Rahnwet men kapasang tokan sinasilen kabinsalet sa mga kumite sa tumaw. Panimakin kacawan na pali tokan sinasilen union kabinsalet sa mga kumite sa tumaw. Men kacawan sa karakway tokan may lailaramansakan makakaryang kachkita kacawan ale. Tokan sinasilen kabinsalet sa mga kumite sa tumaw sang karlimaw lili sa iso. O sang ray ramas laut sang baray sa kwalu bachota o inpil pacawan sansan may ray liyakan minisayan kaknyang pachkita pacawan ale tokan sila watch. Tokan sila sinan kabinsalet sa mga kumite sa tuwawach. Ken pachota publical perperian manmunian ponpe o ni dispensaryan kononia. Panian publical ken pacawan resta kwalu naman sang nagkulak naman ni saujik sang niyot na niyalam. Panian publical pil pacawan restaurant kaunap sanglok wala pemain sanglok sudo muray sawas. Koros naman yang pachkita pacawan ala tokan silen kabinsalet sa mga kumite sa tuwawach utan paananaw na hauteta tarapoy mga tokakaan pachota. Tokan silen kabinsalet sa mga kumite sa tuwawach kanuyaw ni pa. Sang nakawait ang panian US Central Forces Control, uniyan silen kabinsalet sa mga komite sa tuwawach. Socho kapara palparara pachpachon % twice sa payo poncheo. Nang rapos maging pachota sang panian Toon State Vaccine Administration kasaleta. Meneleta ni Masa isa kasuan bago katriya isa kriyaw may ramas
En pompe kan makatskiyat tabacawaner tokan sila kabinsala ta so mga kubite sa tumaw. Kanyang tok ta primary dose at moderna Israel Aramas. Riyanan limakit wana po kay tuwa kwanman na baspacho ni President of Korea sa payong. Second dose ta kanyang tok Israel Aramas nan riyak ta po kay wana man na baspacho ni President ni Maysa Kwalo. O koros na kachkiyar tabacawaner tokan sinasil. En moderna Israel Aramas nan wanakit limak siliman may patpacha ni President Jisakso. Ang riyan sila Pfizer, primary dose ang right sarikan, pakit sila bukayek may patpacha ni President Limay Saksilo, Korean untak ta second dose right sari. Silakat pa ako isiyakan walman may patpacha ni President Limay Saksilo. En pilbacawan sansan merangot kicay sa palman ki, cumalen ki, wunian sila silo moderna vaccine, Johnson, o Pfizer, mayang right sarikan. Ang moderna vaccine kan pacota pakriyang nan Rohngen Rahnwet sa kwanunan punga, Johnson kan pacota pakircha, o Pfizer kan pacota, ang right sarikan, pakriyang nan Rohngen Rahnwet sa kayunan punga. Kain saklaan sa kalmachay Rohngen Rahnwet, yay iran mesan langan torpe. Ngalangan pan patpacho ni PJ point sarokulak 8 minute limay sa kanyang limay isang ngalangan pan patpacho ni PJ point payo kulak 10 minute 12 taong limo rin sa was. Ngalangan pan patpacho ni PJ 0.5 kulak 2 minute isak taong linipo. Rahnwet din sauchkan Rahnwet ang pan patpacho. Panimasar ni nat isak limaw len isak loklukan paina pan patpacho ni PJ wano len isu pan tabokin yang kumarmarakan kacaw o kayan sa pan kacaw masin o pan kap niya milen na isakot. Niyalan len sauchkan niyalan ang pan patpacho. Panimasar ni nat isak limaw len isak loklukan paina pan patpacho ni PJ wano len walu pan tabokin yang aku kacaw pan kap miya kan sap ran kaunab len miya tan pan patpacho. Panimasar ni nat isak limaw loklukan paina pan patpacho ni PJ sulet 12 pan tabokin yang aku marmarakan kacaw pan kap miya kacaw masin. Wanang lamranaya patpacho ni tegere. Walisak walu wanang namoran Rahnwet patpacho ni tegere isisak tuwaw. Wan sasongan kacaw memoratanan raya na warya isak payo patpacho ni insis 0.5 isak isu. Wan sasongan kacaw memoratanan sampung watch patpacho ni insis isak riyaw point walisak limaw. Tuan pay pan rasang kachpin kulak 1 minute silisak 1 minute sauchik o pan prong sa long kachpin kulak 1 minute silisak riyaw ni may sangan lakap. Mayin ko yung matyakan au tagal sa kulmachay Rohngen Rahnwet kalanganan kumran koras o kasalilyo.